محبي قناة ايتي بالدارجة، مرحبا بكم. فيديو الليلة غنطرقوا الفيديو خرج البارحة لعديل تعرابط لاعب المنتخب الوطني المغربي السابق، وكيتحدث على المشكل اللي كان وقع ما بين حكيم زياش وواحد خليلوزيتش. قال بانه في الحديث ديالو مع واحد خليلوزيتش قال ليه المدرب بانه ما كيهمو حتى شي واحد في المنتخب، وانه هو اللي كيتحمل مسؤولية الاختيارات ديالو، وانه حتى فاش كان في باريس سان جيرمان كان عنده رونالدينيو وما لعبوش. ولكن تعرابط وقفوا وقال ليه انت هنا راك في المغرب ماشي في فرنسا، زياش مغربي وانت لا، اذا خاصك تلقى حل لهذا المشكل. وفي هذا الفيديو تحدث حديث تعرابط على العلاقه القويه اللي كتربطو بحكيم زياش، بحيث صرح بانه بالمثابه الاخ ديالو، وانه كانوا تلاقاو واحد المره وقال ليه بلا ضروري خاصو يرجع للمنتخب، وان زياش قال لعديل تعرابط ما غنرجعش للمنتخب مع حد واحد مدرب ديالو. خليكم مع الفيديو وشكرا. Tu sais combien de fois j'ai fait des réunions avec Baïd. L'autre, c'est ce qu'il me dit, moi, Ronaldinho à Paris. Je lui dis, écoute, oublie, si t'es au Maroc. Arrête de... Eh, t'es pas un Marocain, lui, c'est un Marocain. C'est toi, tu vas t'adapter ou sinon, ça va pas marcher. Je dis, écoute, coach, moi, je vais te donner un conseil. C'est-à-dire, moi, j'ai un peu d'expérience. Au Maroc, on a deux stars. Un, il joue au PSG, l'autre, il joue à Chelsea. Ferme les yeux un peu. Ils viennent un peu en retard, c'est pas grave. Ils s'entraînent pas comme t'as envie. Ferme les yeux. Plus important, ils nous font gagner les matchs. Non, 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 non. Moi, ça marche pas comme ça. Je dis, coach, je te dis ça pour ton bien. Écoute-moi. Faut pas écouter. C'est ce qu'il m'a dit à moi. Ouais, il m'a dit, moi, il n'y a personne qui est au-dessus de moi ici. Il m'a dit, moi, c'est Vaïd. Je l'ai supplié 10 fois au coach. Parce que moi, c'était mon frère, l'autre. On a joué l'Ajax en Ligue des Champions. Hakim, il faut que tu reviennes. Il me dit, Adel, tant qu'il y aura lui, je ne mettrai plus un pied. Tu vois, et c'est un mec qui est sensible. Il a perdu son père très jeune. Ça veut dire, il a grandi à Amsterdam, dans les quartiers un peu, tu sais, commencé, tout ça et tout. Et voilà, tu vois, il me dit, Adel, moi, je ne devais même pas être footballeur. Il me dit, du jour au lendemain, c'est le foot qui m'a sauvé la vie. Moi شكرا لك على مشاهدتك للفيديو. نتمنى أن يكون قد نال إعجابك. نرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. كما يمكنك الضغط على زر لايك لدعمنا. نحن نقدر دعمك وتشجيعك، وسنواصل تقديم محتوى جديد ومميز. شكرا مرة أخرى.